Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Imana ikomeze kubareba neza. Tugarutse mu makuru ari kuvugwa mu biyaga bigari nk'uko musanzwe mubizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bindi bice mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Turanyarukira muri Iran na Israel turebe biri kuvugwayo, ariko kandi turagira no mu Burundi turebe uko bihagaze nk'uko bigaragara. Uwitwa Gratien Rukindikiza wahoze ashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye wabaye perezida w'u Burundi 1990 mu 1993 yavuze ko perezida Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye ubwo yoherezaga ingabo z'igihugu cye mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero turabifite, turaza kubiva imuzi n'umuzingo nk'uko musanzwe mubizi. Ariko kandi Iran ndetse na Israel byaganiriye bivuga ko hagiye kuba hagahenge ku ntambara yabicaga bigacika hano hagati y'ibi bihugu byombi. Ibi byatangajwe na Trump nk'uko bigaragara. Ariko kandi turaza gusimbukira n'ubundi turanyarukira mu Rwanda aho bivuga ko abanyarwanda bose bari muri Iran na Israel biravuga ko batekanye, ariko hari gahunda yashyizweho yuko uwashaka kuzanwa mu gihugu cy'u Rwanda ubwo buryo bwaba buhari ku buryo byamworohera nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru rero turayafite menshi cyane n'andi ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turayabagezaho 5 kuri 5 nk'uko musanzwe mubizi. Bibutse ko turi mu micuncumuko y'amakuru nk'uko musanzwe mubizi hano kuri Sahel TV. Imana ikomeze kubaho umugisha. Reka nkubwire ngo kanda subscribe, ukoresha urayikinga ibiganiro byacu ubundi tujye twibana 5 kuri 5. Ariko kandi nawe utarabikora gira bwangu ubikore, ubundi Imana iguhe umugisha. Ubuke gukanda kunzogera, twandikire muri comment, hanyuma kandi like, ubundi tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV nk'ibisanzwe. Reka ngusuze wowe udukurikira uri muri Amerika, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani n'ahandi hatandukanye, kandi nguhe ikaze hano Belgique. Namwe turabasuhuje cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusuze muri South Africa, hirya no hino, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, hano muri Kenya na Tanzania na Uganda. Mwese mwumvemo ikaze kuri Sahel TV. Hanyuma ndasuhuza abarundi, igihugu cy'abaturanyi cy'abarundi mwese aho muherereye mwumvemo ikaze kuri Sahel TV kuko bisanzwe. Dusuhuza abanyekongo aho muri hose ku migabane itandukanye, tubabwire ngo uyu munsi nubwo bitameze neza ejo bizamera neza, humura nawe nguhaye ikaze kuri Sahel TV. Hanyuma abanyarwanda mwese muri abavandimwe, muri inshuti z'akadasohoka aho muri ku migabane itandukanye, reka mvuge ngo Imana nibarebe neza kandi murusheho kugubwa neza no kuba amahoro. Ubu rero reka dutangire aya makuru yacu, duhere mu gihugu cy'u Burundi nk'uko tumaze kubivuga. Gratien Rukindikiza wahoze ashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye wabaye perezida w'u Burundi mu 1993 yavuze ko perezida Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye ubwo yoherezaga ingabo z'igihugu cye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burundi bwohereje ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera za 2023 hashingiye ku masezerano ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwagiranye n'ubwa Felix Tshisekedi wa RDC muri Kanama uwo mwaka
ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare nk'uko bigaragara. Uyu Perezida Nkurunziza yagiranye amasezerano n'uwitwa Felix Antoine Tshisekedi, hanyuma aya masezerano bamaze kuyagirana, Nkurunziza ahita afata icyemezo. Uyu witwa Ndayishimiye yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ndohereza abasirikare banjye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero we ntabwo ariko abibona, hari ibyo yakomeje kugenda atangaza nk'uko mubibona hano. Ingabo z'u Burundi Ingabo z'u Burundi zatunguwe bikomeye n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23, wicamo nyinshi zirimo abaofisiye bakuru mu rugamba rwatangiriye muri teritwari ya Masisi. Zimwe zirakomereka, izindi zifatwa mpiri, zinamburwa ibice byose zagenzuraga muri iyi ntara nk'uko bigenda bigaragara. Twagiye tubona amafoto kenshi hirya no hino, twagiye tubona abo itangazamakuru ryagiye riganiriza mu buryo butandukanye bafatiwe ku rugamba, abandi bagiye bicirwa ku rugamba nk'uko bigaragara. Mu kiganiro na televiziyo Renaissance, Rukindikiza yagaragaje ko impamvu zatumye Perezida Ndayishimiye yohereza abasirikare b'u Burundi kurwanya M23 zirimo urwango afitiye u Rwanda, kuko yatekerezaga ko rufasha uyu mutwe witwaje intwaro, urwango afitiye abatutsi ndetse n'inyungu y'amafaranga. Uyu mugabo niko yakomeje kugenda abivuga, avuga ko ibi byose kugira ngo uyu Evariste Ndayishimiye akore ibi bintu byo kohereza ingabo ze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabikoze azi ko u Rwanda rufasha M23, agira ngo wenda bahurireyo barwanireyo. Anavuga ko ari urwango uyu mugabo yanga abatutsi nk'uko bigenda bigaragara. Yagize ati yari asanzwe afitanye umubano mubi n'u Rwanda, agatekereza ko M23 yari ishyigikiwe, haba hari n'abasirikare b'u Rwanda baba bariyo, abasirikare b'u Rwanda baba bariyo. Akavuga ati rero reka ngende mbarwanye muri Kongo, tubipimeho. Aravuga ati rwose twajya kwipima ku ngabo z'u Rwanda muri Kongo kuko ariho ziri, tukareba uko urugamba rumeze nk'uko agenda bivuga, tubereke ko dukomeye kubarusha. Ikindi mu gutekereza ko abarwana muri Kongo ari ubwoko bw'abatutsi, ashyira hamwe abahutu bose b'i Burundi, avuga ati tugiye kurwanya abatutsi. Iyi ni inkuru y'uyu mugabo wahoze arinda Melchior Ndadaye nk'uko bigaragara. Ni amwe mu magambo yagiye atangariza kuri televiziyo imwe twababwiye nk'uko mugenda amubibona. Rukindikiza yavuze ko Perezida Tshisekedi yasezeranije Ndayishimiye amafaranga menshi mu gihe yakohereza ingabo z'u Burundi mu ntara yo muri RDC. Arabyemera, nyamara bitari ngombwa ko afata icyo cyemezo cyo kwicisha ingabo ze nk'uko bigaragara. Akomeza avuga ko rero uyu mugambi wakozwe rwose wakozwe mu bintu bitari byo, kuko
ntabwo yagombaga kohereza izi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko uyu mugabo akomeza kugenda abivuga. Abanyarwanda bose bari muri Iran na Israel baratekanye, ariko hari gahunda zashyizweho zo kubafasha gutaha neza igihe byaba bibaye ngombwa. Iyi gahunda yo kubafasha gutaha neza mu gihugu cyababyaye irahari mu gihe byaba bibaye ngombwa ko bataha mu gihugu cyabo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje ko yiteguye gucyura Abanyarwanda bari muri Iran, bari muri Israel na Iran mu gihe byaba bibaye ngombwa, cyane ko ibyumweru 2 bigiye gushira intambara irimbanyije hagati y'ibyo bihugu. Umubare munini w'Abanyarwanda baba muri Israel ni abanyeshuri biganjemo abiga amasomo y'ubuhinzi, abenshi baba barabonye buruse zo kwiga bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta ya Israel gishinzwe ibikorwa by'iterambere Mashav nk'uko bigaragara. Umunsi umwe mu cyumweru niwo wonyine bajya mu ishuri, indi 3 baba bari mu mirima aho bamara nibura amasaha 8. Buri munyeshuri aba afite umuhanga mu by'ubuhinzi umukurikirana. Mu gihe intambara irimbanyije hagati ya Israel na Iran, ibihugu byinshi byatangiye gusaba abaturage babyo bari muri Iran cyangwa muri Israel gutaha hakiri kare. Ibihugu bitarabikora byasabye abaturage babyo kwitegura no kuba hafi ya za ambasade, ku bagize ikibazo bagahita bafashwa gutaha. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nubwo igatangaza imibare y'Abanyarwanda bari muri Iran na Israel, yabwiye igihe ko batekanye nta kibazo bafite. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe aherutse gutangaza the East Africa ko bitazwi neza niba hari Abanyarwanda baba muri Iran, ariko ko hari gukorwa igenzurwa kugira ngo barebe niba nta muntu umwe cyangwa 2 baba muri Iran nk'uko bikomeza kugenda bigaragara.
hanyuma rero reka tugushimire wowe wakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana iguhe umugisha kandi irusheho kukureba neza. Tugiye gutegura izindi nkuru zirimo amakuru meza kandi atomoye hirya no hino ku migabane itandukanye. Turaza kugaruka tubagezaho neza aho imirwano iri kubera ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho nta handi ni mu burasirazuba bw'iki gihugu nk'uko musanzwe mubizi. Mu kanya turaza kuyabagezaho. Mugire ibihe byiza. Njye ni Sahel TV nk'ibisanzwe. Imana ikomeze kubarinda.